Karbi along me lang tomon na pen chikli ke wang ahut kaching right hek jiapan emergency management exercise kapang cheng. KSSI hemalong jaka sa songa tumpen pirang ke amai kipa. Surihini reng koyaning kana Parman Kritrok Angdeng Senior National Jump Championship along Samimet Angrong Tisopi bronze medal tipalong dunpen Assam mate Karbi anglong apan nong mekewan. Kardom nili Karbi prime time birta than bang sami junaliti mungpi non birta ang tonpen arju ikha. Me lang tomon apen chikli ke bang ahut kaching right hek jia phan pura ar koini phaing korener ke bar ni pen Karbi anglong kaprek adimalong emergency management exercise pang chenglo. Karbi Anglong District Disaster Management Authority lapen Assam Disaster Management Authority chirapen melang chikli lapen mongwe ke wangahut okpan kaching raidun thek jia ke mangpen dipurong supi kaprek adimalong emergency management exercise doji laso aparman ar koing koraner kep arni difu arboretum and crop center along Karbi Anglong Autonomous Council Emraton teron pen laso angkung impuponlo alang likang polam thealong pirthe ki sungahut melang lapen chikli pen kaching right hek jia phan klim sumara phan ta tong sekot pen jongwan asake pinangji busi alang lipen ningje seki ke pangching amai long Karbi Anglong Autonomous Council a Principal Secretary Sanjeev Kumar Das Karbi Anglong ADC Mukur Kumar Sai kya lapen SP penang par da pinang anasai phuatum chitong inaugural session akole jane ina dhoroner thake kisuman man made disaster যেনে বম ফুটিলে ডিজাস্টার হয় এক্সিডেন্ট হয় গাড়ী এক্সিডেন্ট হয় আৰু ন্যাচারাল ডিজাস্টাৰৰ ভিতৰত আমি জানো যে আমি ফ্লাড এটা ন্যাচারাল ডিজাস্টাৰ হেতু কাৰণে মোৰলেস প্ৰিপেয়াৰ হৈ থাকো মানুহ ইমান ভয় নকৰে সাইক্লোন আহে ষ্টৰ্ম আহে হেতু অলপ হঠাৎকে বেছি ভয়ানক যেটো আমাৰ ডিজাস্টাৰ এই ডিজাস্টাৰটো হ'ল আৰ্থকুৱেক বা সুনামি হেতু প্ৰেডিক্ট কৰিব পৰা নাযায় মোৰ মতে emergency management exercise starting from today to 31st of January, the 4-day. KSSI hema circuit along jakka sa tumpen boro atum ekot kachitok ke pechun thekapot kachuro lamthe pajir lapen Karbi Anglong arat akimang hemprek mate articles 244A nang pachun pevek popusi ningchi thelo puta pherang ke mailong alang ni tumpen ningje আকৰ্ডে গৰু জনগোষ্ঠীৰ যি আশা আকাংক্ষা সেইটো সেই আশা আকাংক্ষা পূৰণ কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু আমি ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্ট ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰক আমি এপ্ৰিচিয়েট কৰিছোঁ একেলগে যিটো ৰেছপনচিভনেছ দেখুৱাইছে যিটো চিনচিয়াৰিটি দেখুৱাইছে সেইটোলৈ আমি এপ্ৰিচিয়েট কৰিছোঁ আণ্ডাৰ দি লিডাৰশ্বিপ অফ নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ইফালে অসমৰ যিটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টো আণ্ডাৰ দি লিডাৰশ্বিপ অফ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চিফ মিনিষ্টাৰ এইটো আমি এপ্ৰিচিয়েট কৰিছোঁ আৰু সেই একেই ৰেছপনচিভনেছ আৰু একেই চিনচিয়াৰিটি আমি আশা কৰিছোঁ কাৰ্বি আংলঙৰ এতিয়ালৈকে 2010ৰ পৰা KNLF-এ পিচ নেগোচিয়েশ্যনত আছে ডিছকাশ্যনত আছে গতিকে KNLF-ৰ যিটো পিচ নেগোচিয়েশ্যন সেইটো বড়ো আকৰ্ডে যেনে যিটো চিনচিয়াৰিটিৰে চৰকাৰে লজিকেল কনক্লুজনলৈ আনিছে সেই লজিকেল কনক্লুজনলৈ আনিবলৈ আমি আপিল কৰিছোঁ আৰ্টিকল ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ আৰ্টিকল 244টো হ'ল বিজেপিৰ হোল প্ৰমিছৰ ভিতৰত একটা গতিকে আৰ্টিকল 244টো ইমপ্লিমেণ্ট কৰি একেলগে যিটো পোল প্ৰমিছ সেই পোল প্ৰমিছটো ফুলফিল কৰিব লাগে আৰু একটা কথা আমিতো অসমৰ ডিভিজন বিচৰা নাই আমি অসমৰ ভিতৰতে অট'নমাছ ষ্টেটটো হ'ল it's a state within the state গতিকে আমি we are not for division of further division of Assam গতিকে যেটো এতিয়া বড়ো টেৰিটৰিয়েল ৰেয়ন দিছে সেইটোতো একটা ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন হয় আসাম গতিকে তেনে ধৰণৰ ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন মানে ফাইনেল ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন আমি অট'নমাছ ষ্টেটটো আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ তো ডিমাণ্ডটো থাকিম আছে এতিয়াও
আৰু বিজেপিৰ যিটো পল প্ৰমিছ সেইটো ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰাটো গতিকে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগে পল প্ৰমিছটো নিৰ্বাচনী যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি সেই প্ৰতিশ্ৰুতিটো সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে Karbi Anglong District Youth Congress Committee atumpen arkoini phaing koiraner kepani boro akhai atum SD Hills kilonga puthak phirangke mayalong kipedu ponalong kachoro lamthe pajir Sitame BJP Sarkar atumpen Karbi Anglong arat akemang piniani anta kipechun thekthedet aputhak Karbi Anglong Autonomous Council kachari CEM lapen MP penang parta MLA atumpen Article 244A aphan RDKPP aputhak phirangke mayalong kaningje pado Central government ng si Boro closer pathak chundalo STP dala blote nilitum Karbiang long ko anma dak ake ha ke thegi ding anam nilitum apuben sungat po sida me la solam putha ala raglong je depen social media no paklang depen people si non binia rian session lo anda alang kaningin hege no non session lo Boro closer pathak kitchen po sida me alam nilam thei sida chipun del apena alang ne kai Horan Singh Be MP alang le sampini lam thei sen inde alang le chipulo 0 hours long kaning idum Karbiang autonomous paning gedelo people sit non close ita putang ngine lo asinili tum youth congress hin ber ake ai council tari ba atum ban condemn ho jela ka totally alang le tum failure political policy alang le tum BJP lo mudunji phansi la sore roko ke kipang ni pon musni tum jong pon thiplo base alang le ake ai adai do tuniram ro ha Nada Karbiang long non Boro ban STH pilong le pabangke alang lita dai do soyong alang li social media ni litung long do WhatsApp along do non alang li a soyong keningya a photo video na dat lasi alang li pini amat adai chen pen non ma pini pen session long pale dun back long ko dile le ko ta dak adai thena ke alang li ka council tar bong tuniram bong hangsi do West Karbi Anglong Pudum Sarpo along arkoini phaing koraner kepani Central Government pen kipipon PMVDY aputhak Pudum Sarpo LP School along kicheng siamai kipetopona berta pherangki jasaning hilapen kelving tirangatum pen berta nang pale Kidamtang surihini rakriner kep aningkan pen India angkang along Prime Minister Wandhan Yojana pen kidukila karadaphan kang thurkinang sot pumatha dam pen Assam State angkang along Paroi sila rongkrit trok adimalong labang so scheme anang palitang lokosi mayalong pachini labang so tengpen Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong aparman long troksia dimalong center committee amai ki pedoji aphan district pontanglo PMVDY VDVKI scheme pen kirap ki piponji aphan pura chom trok kep self help group claim bang phiatuma phan saiki claim ponang je putha mai padopon center government pen kapanong pon PMVDY VDVK aputhak chingki chingwai data phik koson ki claim pen si ale kilong jima lahai lam the project associate pen chitong dun horen nat pen than pachini bangso scheme pen ki dukilak aradatum ale kachu endun jia phan gov along self help group register alo to vek nangji puta pachini ponthu methang katike thesere pen chenglok ingnama jo kilong pon ki chomea thesere anta ale ki padojia phan claim chipaduk si biha ki claim RDP ponangji polam the ki jai padu Cleared up NGO tumpen patir pipon amaya long Guwahati pen project associate Horen Nat project administrative Judhu Bormon APTDO Ananto Sonowar ADTDC Bhopen Chandra Bora Tang Dongka pen Ranger Uttam Chandra Senapati lapen Deputy Ranger Samson Teron atum Alhiaman pen Chetong Dun শুভাৰম্ভণি হয় আৰু তাৰ ইয়াৰে মানুহখিনি যথেষ্ট উপকৃত হ'ব আমি ইয়াতে তিনিটা মাইনৰ ফৰেষ্ট প্ৰডাক্ট লৈছোঁ যেনে হালধি লৈছোঁ জেক ফুড লৈছোঁ কঁঠালটো আৰু ব্ৰুম ঝাৰুটো আৰু এই তিনিটা প্ৰডাক্টৰ ওপৰত আমি সদ্যহতে ট্ৰেইনিং দিম আৰু এই ট্ৰেইনিঙৰ পাছত যিবিলাক মহিলাই ট্ৰেইনিং ল'ব তাৰ পাছত যিখিনি প্ৰডাকশ্যন হ'ব এই প্ৰডাকশ্যনৰ বাইবেক বা মাৰ্কেটিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিব আপোনাৰ ট্ৰাইফেডে আৰু ট্ৰাইফেড অৰ্গেনাইজেশ্যনটো ট্ৰাইবেল সকলৰ কাৰণেই হয় ট্ৰাইবেল জনজাতিৰ কাৰণে হয় লা বন্ধন বিকাশ কেন্দ্ৰ আহিপেন লাগে ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্ট পিপলছ কি স্কিম লো ইণ্ডিয়ান চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট স্কিম লো নৰেন্দ্ৰ মোদী স্কিম লো দা কাৰেণ্ট ইণ্ডিয়াই তালপেন মানে লং সুই ফকে আদিম কে সেং পঞ্জি দলো লাসং পপেন আসাম লং ফাও বিসে লং ক্ষেত্র লাসং পপেন কার্বি আংলং লং কেনন কে সেং পন্তাং কার্বি আংলং লং থকসে দিম সেং পলো ইসা লং ইসি Ben West Karbi Anglong long chok dim seng kono labang so wonton vikas kendro ahin pen
Karbi Anglong ki duk kisung hime jangrit asal bimar pan sere ko tuman isi our sai kimi pon ki kang kurban ni power sai pasi kemang pan di furong supiang bong kiliput di puara ar koi ni phaing ko raner ke pani kapang thira sai kideng abirta nangle BJP Sarkar pen ke paklang sabhai abhijan athe PN Ponsi Karbi Anglong Labor Union TDP amaya hin pen dipu aroi kapang thira sai claim pon lapen dipu municipal board ke parlo angkang rong khilan rong the ang pen chenglok award kin along ta ki claim pon jiapan Karbi Anglong Labor Union Jabang Bidasing Rong Pipen Pachini Ponthu. Sabhai Abhiyan mission mean cleanliness mission. So we all discuss together and we are going to clean throughout the different towns. We, on behalf of the Karbi Anglong Labor Union, I'm Sri Bidasing Rongpi. I'm also going to cleanse all those environments affected areas. Because of the garbage flourishing in our surrounding, we are unable to breathe our life. Likewise, we have seen the polluted water is flowing downstream from the upper stream, so that all the dirty water is polluted and becomes unhygienic for all the life of the creatures and the animals and the human beings. Likewise, we have seen the polluted dirty things that flourish in the air, that the atmosphere becomes badly affected for our human life. So to say, the air is to be clean, the water is to be clean, and all the surrounding environmental premises of our towns will be cleansed. And we request you all those who are watching may cooperate to us so that we can overcome the environmental flourish disease like the coronavirus disease flourish in China. Likewise, in India, it is also the same environmentals we have in the Asian Pacific continental areas. Likewise, the all India situations is also flourishing from this kind of environmental disorder problem. And we all request all the citizens of Dipuya that we should be cleansed and we should maintain our cleanliness life. Thank you. Thang ni Paisia ni Karbi ningkan kimi ketalon jiaphan Sildharampur Morok Terona rong arada tumpen kechisik po mabirta ar koi ni phaing koraner ke pani birta nang pale. Karbi ningkan kimi ketalon arni sayang deng laki ada porpai trok rajitim apor kapang thira sai ke deng porpai trok sira minit thom ke bapor pen ke chikimo ada porpai ner ke bapor pen lang kiso kijun porpai sir ke apor pen kapathu kapacheng enar lo porpai krehini rajitim apor choran kicho ani tilihini apor karcho mai lapen ani tilini ki thom apor pen rat amai pi along kachupa lihe tum laki Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Teron ex MLA Bidasing Ingleng ex EM Bidasing Rong Pipen Chenglok pinangan atumapan kachupa pado lapen ajo apor lunkan amalinta pado ponji pusi kapatir pia tumpen pachini Difu Lee Green Hotel along Arkoi ni phaing koraner kepani ada porphai kri sirachiti mapor malompen number 15 Mahamaya Constituency Local Committee atumpen maikangni Mondur Committee amay pupurno intipen kachari pon amaya long alhisar po aman pen Karbi Anglong Autonomous Council em lunsing teron chitong dun lapen manpeng alhia manpen DMB a chairman Biren Singh Teron board chairman Langtuk Timung lapen Mondur Committee kongchun bang babuti soatum chitong dun labang so amay Jasimet pen Mahamaya Constituency ki parlo thom ke presi polling station arlo aradatman kadure mati kaching thura saya mo kilele lapen nona mat kinang sot kaching thura saya amo ki claim ki dam nang jilang aputha kachitong dun thom ke presi polling station amay pulapen kongchun bang atumpen maya long lam jai mate report chepaklang dun rinti Balibuthar Thongnok Bay English High School along Arkoi ni phaing koiraner keparni health camp ki bia birta kat news along birta nang pale District Health Society pen Bokajan Public Health Center atum Chipatir Piponsi National Highway 22 Saripathar MSC Constituency angkang aparman pini ada porpai cap apor pen Balibuthar number Adarso Thongnok Bay English High School along Mega Health Camp Kibipon along Karbi Anglong Autonomous Council Medical EM Khonsing Rong Piare Deng pen Kangpo along Karbi Anglong Autonomous Council EM Jagat Sing Tila pen Pinangan Kithei Kiding atum Chitong Dun
Difu lurulang so rong kithea mekar muniram tiso la pen pokhila tok BP asopi samimet ang rong tiso pi pen surihini reng ko aning kana farman Kritrok Senior National Jump Championship along bronze medal chipalong si Karbi long aphan nong mekewan. Difu lurulang so rong kithea mekar muniram tiso la pen pokhila tok BP asopi akleng difu Kendriya Vidyalaya along krihini ang deng kachali samimet ang rong tiso pi ada ningkan Kritrok si surihini reng ko aning kana farman kedam tang Arko ni paing kora ki thompe ni paing kora trok ani an ni plia baha Guwahati Pragyutik College along Kritrok ang deng Senior National Jump Championship along Assam along ria farman chipate dun pen bronze medal pen trophy chipalong dun alang lipen bang suka chipate along bronze medal chipalong dun thekapot Karbi ngong arat jasemet pen pregjam kapathor dun sutami alang lipan kachuro pato alang linon ki wangji surihini reng ko aning kana farman Canada adet Ottawa rong supia long kipidu ponji World Jump Championship along India det abha alang lipanta kang vai pona birta ripdun long non malom so por phan birta mung ton pek sinang Ganj Shopping Mall is a Gulf of Assam enterprise and the Hill Areas Department. A glorious one year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand, an offer you cannot refuse. Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. Dihina mo piputot birda along wangtulo. Dhansri dimai dia rong along ta alilalon pen bisu dimasa arong aji mesen pen samjin pen katalon dun. Karbi Anglong pen di mahasaw ahawar pen ang pada di masa kay kido di malong anta di masa kay arong aji bisu dima arong aji alilalon pen talon dun lason si Dhansri di mai dia rong along ta arong angbong pen bisu dima katalon dun abirta ribdun long kidam tang arkoy ni phai ingkoy ra pho ani KFA KUYA asula pen kaprek hamphanga songa tumchelang si Bukolia police station ki parlo langmili Progeny or cart disubai mate langmili agriculture farm along apor kilitang aho or mate pesticide lapen herbicide kipipdo pu birta longateng pen damsi phudamlo labangso or ki phudamahut KFA mepu Avinas rong hang lapen KUYA mepu marlok timunga tumpen kapachinia teng pulote LP truck humni ador sika kutti ki thom tusi ahormu apor palit plotsi pipchak lo lapen kachutti ki arada tumaphan pipedetsi saika matung tangka ki joy kapana hokpon lobusi akoy pipen laso puthak Difu police station along lamhoi PG pusi alang litumpen pachini lapu agriculture department atum labang so puthak kopi ko sonsi ki pip malapen kahinulong po puthak phirang ki tumaphan karjuda mahut DAO pen nang kapachini dun ateng pulote labang so to laki sika puti ki thom puke ahokali apor ki litang ha or ki pip adoraki sika lak trainer kep anvet lapen labang so or ki rat aphan ki pikero nang jiaphan kalidet ajoksi ron thekederlo labang so aho or ke need base kinang sot nai adimate saikam aphan lokapali atuma phansi ko ansi kinang jia teng pensi piun chotji labang so or ke national food security mission scheme pensi deng ponno lapen sok ang kikichu et adim jong si kumat ni atum kachuning rialo kipidamatum ahawar alongsi pidun unchotji emergency matitong sikot aphan ki kaikit at jisik nang kok ajoy si apor litplot lolapen kinang jiatum kami lopen kapachini dam abang kavidet ajoksi ron tekheder loputa DAO pen pachini pesticide pen herbicide aho or apor litplot lolapen phere me melo aponsi pip nang kok popu fruit inspector and inter store NFSM office of the Assistant Director of Agriculture Horticulture pen 25 February 2019 aningkan DAO apan kapachini pon ateng sikidam tang surihini ra crystal cap aningkan thang ni phai kini ani
amachi district agriculture officer pen ki pipon jiapan order pipon phitlo order number Karbi Anglong agriculture MISC 1 2019 4947 arona tengpen piponta choklo pu order pipon si lang mili agriculture farm ang kangalong amachi pipon derlo puta DA open nang pachini don sila bangso or laki arona tang pen si department atum pen ke pipon lo puta pachini 2-3টা সংগঠন মিলি পেলাই আমি এই বস্তুটো মানে ইয়াত আহি পেলাই খুন্দিছোঁ আৰু বস্তুও পাইছে গতিকে আমি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট আৰু আমাৰ অট'নমাছ কাউন্সিলক ইয়াত দুখী এই যোনটো অফিচাৰবিলাকক একশ্যন ল'ব লাগিব আৰু সিহঁতক মানে পানিছমেণ্টটো ভাল পানিছমেণ্ট দিব লাগিব বুলি আমি দাবী কৰিছোঁ tum dak se kapanu hok bate nolang so dim nili tum non arjap kronga dim dak se alang li tum pip bupu ni tum bir talong pensi nili tum stame lang solam ahok ma kalima pu dak anang humri lo la pen ki tu stame tuk lo ma se alama bang ke ahok lak se ong dung tum ga chini du na teng plote dak du lp gari bak ahor mudo la pen ador tame la ibong along ke 100 la pen 160 son se ador se pangrompel lo pute 2-3 crores bak ahor mu ke dak dokokji la se nili tum karju kangtung lahai officer ba department hang karju kangtung ke lahai hui adowai dorkar do ma avima jong si ave pute pipor lo ke wat ako jong si dorkar do se ke wan lo pulote kopi posiron reder lo public apoisa wastage of public fund di alang litum la ong dung ahor mudak ben alang tum scheme NC lang so hormu pen alang tum corruption ke claim ji phan si lang so scheme ke deng chot ma bate rat aphan ale phan si lang tum lang so hormu ke wan pilo jong se rat phan ki piji phan pute pipor lo pipede se dak le nang pibup lo la se alang litum han ke chok che adai ke do tum phan bang ke alang litum han arsik jit pen eng sai ni la pen inquiry do nang ji lang so puthak la pen nilitum case tami piji pusini tum chi sik pon la bang so dawai ke koloso ayars apol la pe scheme chini banal tum askim langso hormu bangke 2015-16 alomji sita daga dawai bangke 2018 ke expiry lo la se alang tum la nengkan hini ke thom langso hormu dak bikok pen alang litum rat phanta pipe la pen alang litum hok ta me use det la se lai hu ya bangke kapanu hok phansi bata alang litum ko pene akahino intention do se langso ho akam ke claim bu se ni litum ni da Karbi prime time ang kila pons kang ton piglo dume thakmi kurwang thu